Alış керек ekan, ha? Mondali alış керек ekan. Qara, nekrasivый nima etib turadi. Qo'ysinlarmi? Mana Mirzoga o'xshab qolib turdi. Bir bosqanda juraymi? Ya. Jarvoy qolib tur. Liba buzib salsin, liba kichkina bir vid qilib qo'ymaymi? Даже aravanda bunday ayil yo'q-da uylarchi. Tet yoqdan boshlab pol nimalar alinsın, dakansa büt aldırar, yo'q qila, keragi yo'q qila, mana qara. Bardak. Kanalga çen aldırarız. Kanalga çen tazalaysan. Tak, mınau kanalın çekesinden başlap dakansa tazalaysan artık. Düşündün mü? Mirlan, sen tünöysün şu şeyde, düşündün mü? Так, значит, mon bardığım Mirlan, dakansa düşündün mü? Bardığım buzdurasın. Bugün, erteң, бүрсүгүн dakansa işlep tazalayız. Hazır iştey turgan mezgil jigitler. Mirlan Mırza, siz düşündünüz, şu yerде жатасыз, düşündünüz mü? Ушул жол dakansa tet яктан баштап, теге эме кургойго чейин сизге карайт. Siz başыңызбен, кет başыңызбен жооп бересиз. Так. Порядок приватеш керек экен, а? Ооба. Ооба, мыналарды алгыла, кара. Мыналар бүт, мыналар чытырман токой болуп кетти. Мыналарды алгыла. Мону алгыла. Мо дом эметпейби булар? Ya niyeti, o niyeti bulaptır onun da bu. Niyeti farklı biraz. Yel oturatırgan, oynatırgan, kökten de su çağırıp hadi diye. No, nime oşap, fark var mı? Oşa oşat kolaydı, alliye oşat kolaydı. Ha. Dakik zaman. Koldan gelebi? Oldan geliyor, tetkinde etti bu filan nimege. Deme. Jaz koyalım, Ya. Parkka makul olsa içine pavilyonda koyun. Allah koyup ne olan bir. Je pavilyon bolboy. Neme? Adam Bolboy oturup dedi, ne ha? Orada oturup. satkan pavilyon koyun degenden makul koygamız. Hala içine gelen neme alır. Jönlemedi. Pavilyon sile parklı berbeyiz be. Farklı verem canım. Şöp bergile, parkka bergile, biz pavilyon. Şunlara kaçın uzatıp verse jakşılar, Şu- onlar neme için. Bolcu kör öyle, kör öyle. Kör öyle. Makul, makul. Şuna samsakana mağlam. Birinde dokumenti yok. Ha. Municipallık çekde duruyor. İki yıldan beri alavuzdayız şunu. Ya. İki yıldan beri alınmadı. Так, ну bizim остановка турава. Так. На остановку şu проблема да? Ay. Şuna вообще проблема. Так, molar bizim жерде турабы? Municipallık çekde. Муниципалды жерде турат, а? Так, остановка. Ай. Моғым не болған кафе? Dostlar deyin. Я. Ай. А, bu yer полностью бардак екен да? Ай. Так. Мояқтар тазалаш керек екен полностью, а? Так, полный алып тазалағылам да. Молар документтері жоқ та молардың барын, Bunu былтыр полностью нұсқа бергенбіз. Ай, все, полный тазалап алғыла. Все, полный алып тазалағыла дағы. Остановканы бұяққа жылдырыш керек екен, а? Остановканы кете мояққа жылдырып тұрып, ондағы карманчик қылып қойыш керек екен. Bana lefkoy maşına girmey turgan kılıp koysun. Ауа, Şurada aslında kan ne kadar cıldırıp durup, şey başımın avtodumda gidiyorlar. ауа, ошондой. Так, моонун дагы эмесин текшергиле. Эме, бул деле тротуарда турат да. Анда моон алса, мында чогуу алыш керек. Yakında da bitti ulan. Кара, азыр допустим, эгер эл наразы болот. Мына эгер мунуну алса, моон чогуу алыш керек. Неме, Азамат Каныбекович. Эме, ким, кана? Замирбек Байшемеде да. Сонбек Алматович. Эгер муну комокторду алса, моон чогуу алыш керек. А то жанагындай двойной стандарт болуп калат да, карап, мына кембагалдыгын алып, байдыгы калып калып атат. Экөөнү тең карагыла. Эгер мо снос болсо, мо крутой, суши, монда снос кылгыла. Документ бирдей карагыла. А то капа болот, айтат, эмне үчүн биз мону эмне алыңар жетпей атабы дейт. Я. Эмне алыңар жетпей атабы, кайсы жери болсо эле кембагал страдать этиш керекпи деп баштайт эртең элечи. Мына бул точно тротуарда, көрдүңбү мынакей? Тур эмес болуп калат, ошон үчүн баарыбызга тур бирдей мамиле кылыш керекпиз да. Колунда барыбы, колунда жок. Мынакты вообще мынакей, көрдүңбү? Биягы эмне болгон, мап? Жагыда эле ошо кафеники. Стройкасы. Мына артыраак. Вообще негизи бар тазалаш керек да, монун үчүн. Я.
Ana mına şu köşeden trotuar yok da şef. Kıramına trotuarın üstüne sallı olsa çok bulat da trotuar. Uzun yol açık olsa Osmanlıkla. Hey. Paralel yol olsa. Hey. Karam oyaklar açış gerek ekan mına domdun kaptalının içi. Polman tazalaş gerek ekan. Gördün mü buna? Büt kirip alıp durma. Elderi çalıp ebet şey mi? O jalpı otat. Şapkılı şu da mı? Mına bu yerde trotuar yok ekan. Mına gördün mü? Moğollar büt algıla. Zamirbek yok da. Eme kim? Tolkun, Moğol'unu kara. Filosof belki ya. Polunu gördün mü? Onu alış gerek. Tetikleri de alış gerek. Polunu işte buna. Buna kıraççı buna. Bardın şuları da tazalağıla. Yeşil şırmaç mına o duyacaktan arif gelet daha su çöy. Ey. Naciden gel, nar kökünü geçip geçirik de. Tak. Yok o çıkmaya da su çöy. Hey. Az sen terini koşuyorunu kör bölüp yaptı. Oo. Ha? Akırda görelim. Hey, mo kara. Mo zaborda algıla. Tetektal tazalağıla dakansa buna. Mo jerde algıla. Gördün mü? Tetektal dakansa kompleksten karap koğula. Mo koşuyorunu karayla. Kanda işte jakşı, kanda işte jakşı gider. Bulaşık atın hiçbir kıynalıp oydasınlar mı? Selamun aleyküm. Tak. Mo'nun aldığında tazalağıla. Gördün mü? Mo'lar da o dep kelinçeğin aytasın. O canım depçe. Mo'lar da algıla. Düşündün mü? Buna. O teke şeyin açıklamına yolu gördün mü nake? Ayköl Manastı. He. Ayköl Manas kalsındağı mı aldın algılama gördün mü? Buna. Ona. Mirlan. Gördün mü aldın mı? İlk kaptalını algın acak duruyorsun. Jakşına kaygan. Tak, mo baktar, terekleri de alıp koyula. Sonuna kalmadı iş. Gördünüz mü? Onların bağırın kıyıp alıp taptaza kılıp farmovka kılıp gerek bu soçumda bir katar yemeği ekip koyuyor. Ova, şınağı. Çınar terek kaçtan da makul mu? Mo tazalağıla işlerin. Vada kanal bu, cazgıla. Mo onda al. Eme, mo onda algıla. Bunların dokumentleri kanday? Bir yıllık dokumentleri var. Bir yıl dokumentleri var. Biti jakşı gen. Zuba giriyor. Yol bilmeygen şeyde bir yılga da algan vakti bu. Vaktılı. Ova. Assalamu alaikum. Kanday gideceksin, acı geldi. Ya. Bir aydan beri. Ne gelmeyen kündeli kabinette munga? Tak, bunu makul aytınız. Tak, bunları algıla. Snos boyunca. Ay, Kızıl kitabım var nersem var. aha. Jakta alıp berem, aldığını. Ağzı var yerine konuşat. Makul mu? Yerine konuşat. Bak duracakmış. Buna çeçilmeye kaldı baldar. Moğonu alaylı. Narkın dili alıp koyur beylik. Bir sıra son bak deyip koy boylu var. Ha? Tazalap ha? Oo. Buna fasatlarını oңдоп жакшына кайгылыпчы. Так, түшүндүңөр мü? Так, моочу. Ya. Kızının jeri okşaydı. Монда эле алыш керек экен. Кара, некрасивый эметип турат. Алып туруп жакшына кайгылып вид кыла береличи, мына как раз мына эме көчө жак. Могу эмне одлогон эстелик. Bekbalay denk. Ha. Bunu bir bunday жакшына кайгырып алып койсо болбойбу беле? Bunday бийигирээк кылып. Ha. Ова. Moğollar tazalagıla kara. Moğollar da tazalagıla. Bunu emetip koysa bolboy, bunday бийигирээк кылып эсимна. Ова, стелада кылып койсо болбойбу, Азамат Каныбекович. Айтпайсыңарбы? Мына жана мүрзөгө окшоп калыптыр да. Bunda büyüstü bunda kılıp bilgire kılıp koyup büyüs koyup durup emetip koyup emetip bunday büyüstü eme. Aa, şimdi. Düşündünüz de. Bunda müzik okşap kaldır. Nara kalıp hava. Hava. Malların bari karama keregi yoktan da bütün musur karaçı uyattı. Buna kanca yer kirip çıkartmalar. Bütün kaşalarını alıp tazalap jakşına kayıp bunlar farmakoya kıldılar. Jakşına kaltırladan arılatı ekebіз. Akıl mı? Bunu alıp koysan da bolğuda eken. Karamına keregi yok buna. Buna kara jolun boyunu latokta öldürüptür. Hava. Buna kara. Kapitanlı kuşlar var. Ha. Kapitanlı kuşlar var geçirir. Ha. İçinde bir saat tazalap koyuş gerek. Buna kara tuvalet kurup kaldıptır buna. Ha, жазылған екен o. Ay, buna kara. Buna вообще мусорға алып қалдыр қарашы. Ha. Kızının jeleri boş gibi var. Oo, bunu alış gerek, onu alış gerek, tazalap soң. Ha. Domnun puzu su. Сонымен қалмас. Бұлар көрдіңіз бе, бардак, ұят, научы. Пол
таза кылып алып, машина кылып, бактарды аларды алып коюш керек. Эми чыгара. Сону бир катар кылып туруп чына тирегеп коелу, макулбу? Мына биздин техниканын кейпин кара. Тазалык кара. Салам алейкум. Машина жүрүп атабы? Bir baskanda жүрөбү? Я. Кана оталдырыңчы? Yarın zajigан ya. Хайран. Молодец, карачы. Ассаламу алейкум. Кандайсыз ажеке? Кыйналбай таза Азамат, красавчиктер, Азамат. Полный акы шашылбай тазалагыла. Шашылбай мощный тазалай бергиле алып. Молларды ала бериш керек мына, караң. Чоң-чоңдорун алып тазалай бергиле бүт. Эмет карап. Акылбы? Ооба. Кандай жакшысызбы? Кыйналбай атасызбы? Так, молларды да тазаласын. Эме, сонбой калмады. Молар бүт алып салсын, түшүндүңүзбү? Ооба, тыттарды алып наркы тротуар болот да, ачак жолду, макулбу? Все алгыла. Тетеге чейин алып тазалап коелу. Ооба. Тазалагыла. Так, кандай кылсак болот муну, балдар? Bizde dizайн kod boyunca kolorun QR kodu var da. QR kodunu veririz. Жок, кара, уятта мына, хотя буну айнек терезесин бир оңдоп туруп атса, буну либо бузуп салсын муну, бул Миноборонунуку да. О бир кат бербейсиңерби, кара. Кара, вообще уятта, вообще жарабай калыптыр. Либо бузуп салсын, либо кичине бир вид кылып койбойбу. Макулбу? Ооба. Карама, бактарда полный кыйгыла тазалагыла, түшүндүңбү? Шашылбай, тышатын тазаласын балдар. Көмүш керек да, мааныч турбагына. Балар көрдүңүзбү мына бактарды, талдарды эски, качаңгы 100 жыл болгон. Барын алып тазалаш керек да. Оны кантип оңдосо болот? Tekşirme şu yer tanımları boyunca dizayn kodu bergenmiz. Bugün de kanday olsun gereken mapel elder менен көчө комитеттерине түшүндүрүү иштери жүрсө оңдойт. Так, мап. Кантип оңдосо болот мабы менен? Кече баягы дизайн кодду алдык. Билген оң желилдикү көп кат үйдү. Ошону азыр жашоочуларга көрсөтүп ушундай иштен жүрүбүз атабыз. Могу тияктан келгенде бияктан Аравандан келет да. Даже Араванда мындай айыл жок да, үйлөрчү. Араванда үйлөр круче, чем здесь. Мына биздин тазалыктын техникасы. Ой, селен коздон кара. Да каласы аз калды. Так, могу жер полный тазаланат да. Алейкум ассалам. Ажеке кандайсыз? Жакшы, Аллах жакшы. Могу талдарды да алып берип ала берле, кара. Жарабай калыптыр мынакей. Мына кара. Ушун үчүн мындай кылып бирдей облик кылыш керек да. Бирдей мындай шаарга окшотупчу. Ата кара. Разнобой да. Могу жер чыккан эмеспи? Я. Азамат Канбекович. Молар чыккан эмесми олар? Эртең тротуар курулат да биякача. Bugün. Я. Ооба. Карама аны. Почти тетегин аңгыды бул. Я. Açık koysak olsanın bunu. О, ачып койсок, наоборот, тоосонун көрүнбөйбү? Кел өтөлүбү? Мына карачы кандай татынакай тообуз бар экен. Моларды алып коюш керек экенбиз, кара. Олар баары чип кеткенби? Я. Çıkanları var. Кара, мону алып койсо, наоборот, тоосонун көрүнбөй татынакай болуп, кара, бүт көч жолго чыгып алыптыр. Карагыла, макулбу? Эгер кызылсыз качса алгыла. Баш ете карай бериш керек болгон бардыгынча. Мына жазылган экен да, снос депчи. Я. 3 метр чыгыптыр да. Азамат Канбекович. Taktap çıkar 8. Пол тактап жаз эки жагынан карап бергиле, макулбу? Буларды тезирээк башташ керек, анткени жол уже бүтүп атат да. Могу дагы качандыр бир мезгилде биздики болгондо мэриянын колго мамлекеттик болгон, кара. За бесцен он выкупил. На карап жатат, кара кейпин. Ошондо да алыш керек да мэрияга. Тактабайсыңар ушуну кимдики экен?
Ya. O karaçı kakras bizge gerek buldu atma oçu. Настайгас чонка. Ya bu özü de işletmeyin, özüne de gerek yok. Ni другому, да, ни себе, ни другому. Kara. Teğetikine kraslı linya gördün mü? Linya застройка, Azamat Kanıyorkiç. Ha, teğetiklerini alsın. Mo silakat, mo silaj, bunların alsın da fasatın oңдосын. Düşündünüz mü? Hemen Azamat Kanıyorkiç fasat jasap bergile. Makul va? Yaşına kakıl fasat jasap bergile. Dizayn kod mu? Moğonda oңдосын. O da çıkıp ketken tura o. Moğoğa reklamasına төлөбөй be. Dastan, olmayız. Şu, işlete bul. Yok, kafe işleyi şu arendayım öz төлөсün. Emez alıp salgıla. Buna gördün mü? Moğonda çıkıp ketken. Azamat Kanıyorkiç gördünüz mü? Jolda oturады. Azı barına bir de mamule kılış gerek. Бай кембагал колунда бар, колунда жок болбош керек. Баштан аяк айта берейин. Двойной стандарт болбош керек. Наоборот, булар биринчи алып, тегилер экинчи алса, анан кийин тегилер көнөт. Эми жери кенен экен бул. Эмне кылат эми да жолго чыгып? Эти контейнерлерди. Так, моунда фасад оңдогула. Полный оңдо азыр снос болгондон кийин карап, эме мап. Ким эле атың сенин? Абдымомун. Молорун бар фасад оңдойт. Эгер эме кылып жасабаса, аштырбайсың, түшүндүңбү? Снос болгондон кийин сону кылып едине вид кылабыз. Анан кийин эме болот. Макулбу? Чекерек, балдар, чекерек. Маларды кара, эски бактарды көрдүңбү? Полный формовка алгыла. Karama bile silakat, gras. Buna gördün mü buna bardakты? Kara. Yaktan başlap gördün mü? Burçtan başlap. Bardığı eski bak, tal, büt barın kıyıp alıp işte. İşte tazalağlarını ki baktı geviz. Bir kata kılıp çınar terekten teyip çıkavuz. Bardak. Buna bardımlar çip ketken gördün mü? Oğullar bardığımda çıkıp turadi. Irla, moyakты көзөмөлгө алыш керек. Анткени мына жол уже башталды да. Эртең жол бүткөндөн кийин уже да жолду талкалайт да. Көрдүңбү, олар бүт алыш керек. Тетер алып. Mo үйдү көрдүңүзбү мына? 4-5 метр чыгып кеткен. Моякка каттуураак иштеш керек. Жигиттер анткени уже жол бүтүп атат. Жол эртең асфальт баскандан кийин уже буну жасаган бесполезно болуп калат. Биз азырчы Сонбек Алматович, мону полный мына бактарды кыйып, так, мону тазалап, мына гүлдү ушу жерге эгиш керек бизде. Роза гүлү эгиш керек. Анан мону фасадын оңдош керек да. Мына жердечи именно ошол жерде оңдош керек. Көрдүңөрбү? Мына полный алдырасыз. Так, гүл, арча ошол жерге тигилиш керек. Көрдүңүзбү аны? Мына. Мына полный тазалаттым ушуну. Олар бүт аласыз. Мооларды алып тазалап, мооларды алып тазалап, мына ушунун ичи гүл бак болуш керек. Я. Воркаут площадка вообще. Эй. Мынакей, биз именно гүл зар ушул жерде болуш керек. Түшүндүңүз да? Мо лестницаларды оңдоп, так, мына мояктын фасадын оңдош керек да. Эмени фасадын кандай кылабыз? Облицовка биз берели. Облицовка кандай материалдан чыгат? Жок, кымбат эмес, арзаныраак. Практичный, макулбу? Мына ушул жерди мына бак кылыш керек да. Мо мусулардын баарын алгыла. Карама, бүт полный тазалап алгыла. Түшүндүңбү? Бул биздин жер да. Муниципалитеттин жери. Орду алып тазалап
Ekөөңдүн ишиң болот. Как раз Нокат Арбан жактан келе жатканда шаардын визиттик карточкасы болот. Шу жерчи бактар өсүп, гүлдөр ачылып, мен сон болуп турса, вообще будет шикарно. Макулбу? Ушу жер мына Арбандан келе жатканда визиттик карточка болот да. Мына көрдүңүзбү? Ha. Мына караң, полный бардак. Мына барды алдырыш керек мына. Мына караң. Жазылган. Ha. Жоспор барын белгилейбиз. Полный алыш керек экен. Оларын полный алып тазалап, мо тезирээк кыймылдашыбыз керек экен да, жигиттер, тезирээк. Ушул жерде жатыңыз бүгүн. Сомбек Калматович. Сиз, Эшмамбет, Нурбек, Бугой и Нурсултан водоканал. Мына көрдүңүзбү? Бардакты мынаки. Полный алгылам оларды. Алып тазалап, моларды алып мынаки таканса бак болсун, макулбу? Алып чыга бериңиз, бу суду алып чыга бериңиз. Салам алейкум. Полный мына көрдүң мына. Мону алгыла, тетиги пристройка алгыла, тетиги пристройка полный алып тазалагыла, макулбу? Салам алейкум. Саламатсыз папа, кандайсыз? Көрдүңбү? Мына навес, мына үй, мына пристройка, тети полный до конца. Үй сорунан баштап полный алгыла, макулбу? Мына жазылган экен го. Саламатсыз па? 2 жылдан аты саламат. Ооба. Кимдин котельня? Классложение. Так, эмени айт, забор оңдосун. Эмеби? Жылуулукпу же беркиби? Эмеби жанагыбы? Ким эле баланын аты? Нүсүп. Ha? Нүсүп. Нүсүп айт, мына заборун оңдоп Еврозабор койсун. Чакыр. Так, Еврозабор. чакыр эмени. Нүсүптү чакыр, срочно келсин. Mo заборду көрсүн. Жакан кошосоңчу. Мына фасадтарын оңдош керек. Эле кылай да. Срочно айтыңыз бүгүн, фасадтарын баштасын. Кана жанагы? Кане? Жок, бе. Эмжүгү. Кандай, жакшысызбы? Так, Жаныбек. Bu яктарда баштайт, тияктан баштап канча үй болсо фасадтарын срочно. 50-50 баштап. Ооба. Үй токтал 50%-нчи уже. Биз бүгүн Дамком менен жителер менен сүйлөшөбүз. Бүгүн баштаңыз. Соңынан кылып айнектерин чекеден оформление кылып, вообще эки катар кылып үлгүлдүк экен. Такой түргүлүгү салат. Ооба. 4 катар чөксө. Ооба. Азаматтан алып келет, өзү жасап берди. Дизайн. Бабуктар. Эртең кеч болуп калат да. Катуураак иштеңиз бул жергечи, катуураак. Мына кара, эч каралбай эле жатат, бардак болуп. Мону. Эме? Карагыла мону. Эки тараптан Ооба. карап Алгыла мону. Анан эме Орунбек. Могу бетондучу. Шват бербейсиңби сен балдарга айтып? А? Кайсы бетонду? Мына азыр эме турат го, мына подпорный стена турат го, тияктан баштап. О, ана жака чейин. Тегиз кылып шват берсең, мен облицовочный бир ташпы, кафелби же бирдеме коюш керек. Мына кара, мына мусорду карачы. Могу алыш керек, могу алыш керек. Мына заборго мына иштеп бериш керек да. Бу эмне болгон үй? Жашай ичинде бирөө. жашайт. А? Алыш керек. Аймак башкармалыктын башчысы болду. Жок, алыш керек. Алыш керек. Так, бул жактарда порядок кылышыбыз керек, а? Мына көрдүңүзбү? Мына кара, полный бардак. Көрдүңүзбү? Мен өткөндө ушул жерде айткам да, Азамат Каневич, кара мына, бул бардакты көрдүңүзбү? Бүт. Ооба. Бул жерден канча эмес керек? Красный линиясын алып тап бар. Ооба, ушулардын баардыгын тете до конца мону тазалаш керек да. Бери деген мына 5-6 метр качырыш керек. Анан порядок болот. Тетиги здание туура салынып турат. Азыр көрөсүз го? Карама, бардак мына бул. Мына кара. Мына здание туура салынып турат, жигиттер. Азамат Каныбекович. Кадастр. Мына көрдүңүзбү? Мына здание туура салынып турат мына. Вот. Мына. Ушундан тазалаш керек. Тегеш керек. Я. Тегеш керек ошо. О, теңеп турсоң алыш керек. Мына порядок болуш керек. Так. Бул жерде кимге берсем экен? Я. Так.
Сонбек Алматович, kimge verse ekem yerine na kontrol. Ya. Mirlan, epte alasın mı sen? O dep kelinçeğin aytasın. Düşündün ha? Şunu özün na kontrol vazmi, dakansa. Şöyle tünöysün. Düşündün de. Korsöz çözündü. Ava, korsöz çözündü. Buna bir cana doğuşusta gelin korsöz. Map siz çok işteşesiz. Siz işteveyiz, no jardan beresiz. Abdüaliç, jardan beresiz. Abdüaliç alasın. Atını canüyken alasın. O şeyde tünöysünler. Düşündünüz ha? Все. Demek için dakansa. Tazalap aldın, parada kılasınlar. Bu anda kaşağında alasınlar. Azamat Kanbek, Mirlan. Buna kara kanday son bultur diyeyim buna kara. Emiçi, moğunu emetiş gerek baldar. Gül bak. Gül bak teksi, makul va. Fasadın juğuş gereken tazalap. Ha, emaz o çağında emetti de. Kafalar aylok malında jobun çekesi satır gene gende. Şahsın dedim abi. Şu moğunu algıla. Mirlan. Mirlan. Moğunu algıla diyeyim. Düşündünüz de. Ha. Tak, moğunu algıla. Bayağı nemege turmayı verirsen aga. Ava. Ava. Moğunu fasat nongdosun. Fasat nongdosun olar bardığı. Tak, eme. Canıyoka. Na fasat nongdosu javasınlar. Düşündünüz mü? Tak. Сонбек Алматович, siz на контроль возьмите. Олар бардығы эме. Либо Мирланға айтайын, Мирлан, sen өзің бүтірші. Düşündün mü? Моğun emetпесе, ова фасад оңдосы жапқыла. Керегі жоқ, мұнда өймені. Он для себя зарабатывает, а видче. Моğun da оңдосын. Düşündіңіз бі? Так, мо Россияны, мо стеласын алғыла. Так, мо автомойкан тоже. Мирлан, көрдіңіз мұны автомойканы? Мұнан алсын мұна. Мұна о жана еме оқшайды, а? Жо, мойка емес бұл. Мұна еменік екен. Заправтан. Zapravdan boçkalar тұрады. Оңдосын. Мақұл. Срочно оңдосын. Мо мойканы оңдосын. Шикарный болсын бұл жерлерче. Мұны алдырғыла. Мұна көрдің бе, полный бардак та. Мұна канал біздікі де. Мұналарды алғыла, бүт контейнер алынсын. Мұна біздің жер бі? Ова. Емеге толқынға, Дастанға команда берсеңіз, ертяқтан баштап полнымалар алынсын. Даканса бүт алдыра жоқ қыла, керегі жоқ қыла маған қара. Бардак. Kanalga çayın aldırır. Kanalға чейін тазалайсың. Мұға қара. Canım şunu aldırıp koysanız bolu aldırmayız sizce. Aldıram. Kaçan aldırasınız? Şu aldırışınız gerekli. Buna kara bardaklarda vardı buna kara. Abdüaliç, buna sizin mağunuz. Urusta tarınaz. Buna canım öken işi, buna sizin işiniz. Buna kara. Buna kara. Ay size tarınasınlar. Tak, buna o kanalın çekesinden başlayıp dakansa tazılaysınlar. Düşündün mü? Mirlan, sen tünöysün şu şeyde, düşündün mü? Buna kara. Uyat ile baldırı, uyat. Kiyin baldar bunday kılavuz. Kuda kalasa bir sıra tazala olaylık. Tazala olgandan keyin bu жерде соны станга кылабыз. Көрөбүз аны, байкаштайлы биринчи. Тазалай берели. Так, мына эмне болгон техникалар? Алсын биз койгосу бияга. Түшүндүңбү? Так, мына уставалар кимдики? Телеком? Ha. Так, kimge караштуу? Siz mi? Айтыңыз, бүгүн алмаштырсын. Эме тегиздесин. Мына Абай, көрдүңбү мына? Иштен жасаптыр Абай. Кечеле айтып кеткен эме Абай алгын деп. Мирлан, кара мына кейпин алып койгулачы бүгүн. Эки көпүрө. Пока билбес кайсы жерде.
Ушunu тезирээк бүтүрүш керек. Жанагыда ушунун эмесинен кетти да кызматтан. 2 айдан бeri айтам көпүрө деп жасабайт. 1,5 айдан бeri айтам. Мен кызматка келгенде айткам, тезирээк кыймылда депчи. Эч нерсе жумуш жасалбаптыр. Ошол бойдон турат. Ош эч нерсе жумуш нөл да. 1,5 айдан бeri какча эчтеме жумуш жасалбаптыр. Кара, ошол эле бойдон даже бир эме болбоптур. Бир дагы жумуш жасалбаптыр. Кара. Ошол эле кейпи, ошол эле эме. Мына ошол эле ящик. Саламатсызбы? Ошол эле будка, мына эч нерсе жок да, мына кара. Мына кара. Эчтеме жок, мына нөл да. Моğolарды ал дедим, тигилерди ал деген болчум, моğolарды ал деген болчум, тетекти ал деген болчум. Кара, нөл да жумуш, эч кандай жумуш жок. Кара, айттым очу, моğonu алып кой дегем. Так, Мирлан. Моğonu ал дегем, кара мынаны, бардакты, кара мына 50-жылда мынтип турган эмес да. Айттым эле, алгын, мына жасабайт. Моğonu айткам, жасабайт. Кара моğonu. Моğonu айттым, алдыр деген, мында алдырган жок, карасаң мына. Мына кара. Моğonu айткам алдыр деп. Моğonu айткам алдыр деп. Кара мына полный антисанитар өткөндө айттым, тазалагын ушу деп. Кара. Нөл да жумушчу кара. Моğonu кара. Кара, эчтеме жок, эчтеме жумуш жасалбаптыр да. Фактически нөл да. Жок, көпүрөнү сиз жасайсыз. Жок, моğolар боюнча кимге поручать этсем болот? Уже снос кылып тазалап, жакшынакай кылып туруш керек да эмелердичи. Единый. Бергенбиз. Эскизин проекттен бергенбиз. Абайдын өзүнө эле жүктөш керек. Я. Мен качандан бери айтып атам, кылбай атпайбы? Так, азыр мындай кылгыла. Эме, Мирлан. Тетяктан бурчтан баштап до конца барып бузуп демонтаж кылгыла. Полностью бузуп тазалагыла, түшүндүңбү? Тазалап алгыла дагы, анан сонун кылып бир проект менен эме кылабыз. Окшош кылып туруп, машина кылып туруп, пластиктен, фасадтан жанагы остановка барбы, коричневый ламинандан ошондой кылып жасайбыз. Бүгүн пол тазалагыла, макулбу? Моğonu айткан, моğonu алдыр деп, уну албаптыр, мына карачы. Мына кара. Эчтеме жумуш нөл, мына кара. Муну ал деген мо туалет карачы. Кейпин. Мындай жасабаптыр. Тоонун башында мындай жок, тоонун башында мындай жок да, карасаң мына кейпин. Кара. Моğonu кара, эмне деген эме здание бул? Нурбек, угутасың батаны? Туман болуп кетти. Чаң. Ава чаңын суун себеп берели, анан тарактагандарды элди, каяка эметебиз, элди. Моğolарды алгыла, кара. Эме, Мирлан, алгыла моğolардын баарын, карачы. Өмүр бою шаардын тургуну катары айтам. Моğonu алгыла, карачы. Карасаң, уят деп, кандай ушундай болсун, кандай ушундай уят эмеспи билем, карачы. Кандай уят деген бир ариет намыс деген бар. Кандай бул? Ата, болуптур, жакшы, мен түшүндүм. Болду ата, болду, түшүндүм мен. Тетигин алгыла, моğolарды алгыла. Моğolda туалетти алыш керек. Эми бүгүн жума болуп калды. Эртең суббота базар. Базар бүткөндөн кийин Мирлан, мо туалетти алдыр, мо туалеттерди алды, тетияка коюш керек. Аякта бул киребеште туалет болбойт да, уят да, туалет нар жагында болот. Түшүндүңүз, а? Понедельник сиз ушул жерде түнөйсүз, түшүндүңүзбү? Моштердин баарын бүтүрөсүз. Ооба, көрсөтүңүз сиз өзүңүздү мына. Жөндөмдүгүңүздү көрсөтүңүзчү, кандай болор экен. Мына кара, моğolардын баарын алабыз. Моğolардын баарын алабыз. Моğolардын баарын алыш керек, түшүндүңүзбү? Туалет, моğolар полун алып тазалап, жолду ачып,
Moğollar dagы bir plandaştırıp görüşürüz керек. Мындай bir порядок кылышыбыз керек да, порядок. Түшүндүңөрбү? Moğollardı algıla, düşündün mü? Moğollardı aldır. Kara Moğollardı aldır. Moğollardı aldır. Semişke sattırbaş gerek, düşündün mü? Moğollardı aldır bardı. Tiyaktan başlapçı barın fasat oңdoş керек. Buna kara, Moğol'unu aldır. Ya. Жаңыдан салыш керек экен. Бардығын жаңы салабыз. Бірдей қылып, düşündіңөр бі? Алдын тазалап қойдық вообще. Мына қара малады. Моған қарасаң, мо уят деген бош керек. Қандай бұл? Моған қара. Так, значит, моның бардығы Мирлан. До конца, düşündün mü? Bardığın buzdurasın. Bardığın buzup полностью машине işi kılıp, işlerini taptaza kılıp fasat kılıp oңдашат. Düşündün mü? Zınkıytıp, современный kılıp oңдашат. Buna kara, bardaktı. Полнейший bardak. Bir yerden bazardın zam direktörü kim? Murdağı işlep, murdadan işlep жүрген bala var mı bir yerde? Ya. Yok, negizi bazarda işlegen ballar var mı? Abayga çeyin. Abayga çeyin bazarda işlep жүрген ballar var mı? Köp yıldan beri işlep жүрген. Birinci açılganda işte söndüren ol sportsmen de öyle de. Ja sportsmen bolboydu. Andan keyin Turgunbayev деген işledi var. Uşu жерди карабаса болбойт. Бул жердичи, бул жер бизге жылына 50 миллион 60 миллион турган объект да. Аны келген элдagi мойда кичине бир карап разы болуп кетиш керек да. Көрдүңүз, повсюду бардак. Повсюду бардак. Бир мындай мыкты жигит алып келип койсок порядок жасайт. Так, Мирлан мырза, сиз түшүндүңүз, ушул жерде жатасыз, түшүндүңүзбү? Ушул жол до конца тияктан баштап теги эмеге кургойго чейин сизге карайт. Сиз башыңыз менен, кет башыңыз менен жооп бересиз. Бактар боюнча сиз жооп бересиз. Түшүндүңүзбү? Так, урматтуу коллегалар, бүгүнкү рейтибиз арак тургула. Бүгүнкү рейтибиз ушу менен бүттү. Ар бир служба азыр айтылган тапшырмалар бар, жазып алыңыздар, аткаргыла. Так, бул жерде в основном сонбой калмаш сиздин жумушуңуз, балдарды койгула, 3 группаны коюп, жана бактардын баарын эскигендерди кыйып. Так, сиздин балдар толкунга, Дастанга команданы бериңиз, болду тазалап, снасть этип берсин. Бак, гүлдөрдү сонбой калмаш менен Нурсултан тигет. Архитектура менен кадастр сиз тезирээк жолдун эмесин коюп бергиле да, акырын расширение болсун. Азыр асфальтты басып койгондон кийин бул уже ни к чему. Азыр тазалап бүтүп калышыбыз керек, макулбу? Так, жеке мост боюнча сен өзүң көзөмөлгө ал, макулбу? Так, андан башка кимде дагы? Так, сиз көпүрө сизде, ооба. Так, башка кимге? Нурбек, тазалыкты карап кой, жанагыларды карап алдырып кой. Бөлүндүк, жанагы доннон бөлүп беребиз. Ооба. Так, башка тапшырма берилди. Мына базар боюнча эмени чакырып койчу мага. Жанагы Сабировдучу. Сабиров талай билаты. Ооба. Медер чакырып койгон эле мага, мен сүйлөшөйүн. Возможно, ошо иштетиши мүмкүн булчу. Бул тыкан жигит экен. Тыкан жигит, көрдүңбү базарын? Тим эле порядок болуп зыңкыйып турат. Жакта мага берсе де көпүрөндө өзүм салайын деп. Бүт шартын түзүп берейин деп. Болду, чакыр. Как раз тетиги вагончиктер дала ошондой кылып салыш керек да, мына ичиндегидей кылыпчы, шикарный болот. Все чакыргыла берели анда. Так, урматтуу коллегалар, бүгүнкү рейтинг ушу менен бүттү. Жуунуп тарадым жумушка. Жумуштан бир sıra кагаз иштерин карап коюп көчөгө. Түшүндүңөрбү? Көчө, выходных нет. Бүгүн, эртең, бүрсүгүн до конца иштеп тазалайбыз. Азыр иштей турган мезгил, жигиттер. Мына март бүтүп атат. Апрель, май калды. Майдын 20-сынан баштап чөбүрөн башталды. Уже баа саргайып кетет. Азыр эгип тигип гүлдөтүп калайлык. Азыр эгин тигиндерди, гүлдөдү, бактарды эгип калбасак, 1 ай, 1,5 айдан кийин ни к чему уже?
эл дагы биз айтат мынакей жөн айтыпты да кана гүлү дейт, кана көчөтү, кана тереги, кана багы деп айтышат элчи. Ошон үчүн тезирээк кыймылдап выходной демалыш күндөрдө иштеп калышыбыз керек. Макулбу? Эми ушунча жыл уктап жаттыңар, иштеп берели? Макулбу? Кана ажеке бата бериңиз. Амин. Göçöbüz. Pazarımız acayip şeyler. Amin. Gelirken kızmak tuttuğumuz zaman Amin. Allah.